Live. Yeah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sa'aba illa ma ja'altahu sa'ban wa la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta in syi'ta ya rabbal alamin la ja'alta sa'aba sahlan wa nas'aluka Allahumma an taj'ala kulla sa'abin sahlan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ja'u be arti abahum ka be mabbe isha an telen kikide yabukuna hibe wullinkino ko fiyon ɗum ɓe artani jemma ɓe sali artugol ñalorma ɓe haldi ɓe fotti o ɓe habbo ha futro heewa hara nange muti fewni ɓitiɓe ara wa innama ja'u isha'an liyakunu aqdaru ala al-i'tizar fi zulma wo ko waɗi ɓe artiri telen jemma koyo taw ɓay hara niwre nden no hakkunde maɓɓe be maɓɓe ɗon si ɓe wolande be maɓɓe ɓe waaway heɓugol ngantinagol addugol excuse ji ɗin hara ben maɓɓe yata body language maɓɓe on si goɗɗo no wolandema fenande sa ndaari ban makko no anday siɗa ɗum surtout ɓiɗɗo ma e baaba sino yewtude pay kum wowlay tun kona gonga ɓe anda kam mais si ko jemma ɓe yiyata wo ko niwre nde mbuumay body language maɓɓe o walizalika ko ɗum waɗi gandirɓe ɓe ginni la tatlubul haja billayl ta ɗaɓɓir haaju telen jemma fa innal haya'a fil aynain hersaka ka gite woni goɗɗo ko hersata goɗɗo ko gite ɗe mais si tawi ko jemma on yaali hay ɓe utilise ɓe faux billet ko jemma ɓe junnirta ɗum taximan ma ɓe ka boutique ji faux billet très rare ɗaya goɗɗo no adda ɗum ñalorma ɓe habbotoni ha jemma ɓe siɗi ko on saydi circulat donc ɗum waɗi ɓe acci ha jemma ɓe arti hiɓe wullinkinade kadi gaaluɓe inni ya abana kanyo ɓen amen inna no menen dhahabna men yahuno nastabigu meɗen adodira meɗaɗa course dogugol wa tarakna men gacci yusufa inda mata ina takko piiji amen ɗin fa akalahu zibu bonoru ari ñamimo wama anta an noon a wona ligoy bi muminin lana holotoɗo men walaw kunna sadigin haysi koye gonga men woni wa ruwiya anna yaqub alayhi salam lamma sami abuka'ahum ɓay yaqub nani ko ɓe woni kon wullude dala ma bi ko moyni ko ɗum waɗi on a jara fil hanami shay oni ko goɗɗum waɗi baali ɗin gaalu la ɓenni o gaala fa ayna yusuf oyni on toni yusuf gaalu zahabna nastabigu fa akalahu zib ɓenni men yahi meɗen wadde course dogugol bonoru ñamimo fasaha wa baka yaqub sonki o wulli wa gaala ayna gamisu oyni on toni doloke makko walamma qaalu akalahu dhibu ɓenni tun bonoru ñamimo harra mahshiyan alayhi o sonki o piiti o faɗɗaki san kanko yaqub fa afadu alayhi lma'a falam yataharrak ɓe ari ɓe hibbi ndiyan hoore makko o memminaki wanaduhu ɓe noddimo falam yujib o jabaki qala wahab walaqad wada'a yahuza yadahu ala makhariji nafas yaqub falam yuhissu bi nafas ɓiɗɗo makko oyneteɗo yahusa ƴetti jungo mum ngon waɗi ka kinal ɗo darugol si ben makko no fofude o so ali koya fofata kon walam yataharrak lahu irbu nokku ala memminade makko kanko yaqub fagala lahum yahusa yetti ɗimmoɓe makko ɓen ɓeya o inni waylun lana o inni bone wodani en min dayyan immorde ka yoɓowo golleji on yawmuddin ñalande joddi kuuɗe ɓe inni mo fi hon ɗum o inni dayyana akhana en yahi en yebi singirawo men on wagatalna abana en wari ɓen meɗen kadi par ce que wala fofude falam yafiq yaqub illa bi baradi sahar yaqub ka o faɗɗano ɗon ka futoro ɗon o ɗiwtali ha ka subaka fa afaga o ɗiwti ka subaka wa ra'suhu fi hijri rubil kaw ɗiwti ɗon tawi hoore makko nden no hoore buse o ɓiɗɗo makko enteɗo rubil afon
on no wallini mo ka busel mum ɗo kiɓe ndarude mo ɓe hoore makko. Fa qala yaqubu ɓanti ndaari ɓiɗɗo makko o inni mo ya rubil alam a ataminuka ala waladi o inni mi hoolanokima mi halfimma ɓiɗɗo an on. Alam ahada ilayka ahadan mi ƴettodano e maɗa ahadi wondema hunde waɗatamo. Fa qala ɓiɗɗo makko on innimo ya abati kuffa anni buka aka ukhbiruka o inni baba accirni wullugol mi yeetoma ko on ɗum feƴƴi. Fa kaffa yaqubu buka ahu yaqub darni ko wullata kon. Fa qala robil innimo ya abati inna dhahabna nastabigu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu zibu o inni ko bonoru ñamimo min yahu meɗen wadde aɗodirgol min accimo kanko takko piiji ɗin bonoru ari ñamimo. ɓayɓe inni bonoru ndu ñamimo walamma aradu an yaj'alu dama alamatan ala sidqihim qarana Allahu bi hadhihi alama alamatu ariduha wa hiya salamatul qamis min at-tanbih. ɓayɓe inni joni ɓe décidi joni ɓe inude mo ko bonoru ndu ñamimo ɓe hooli ɗum ɗon wondema Marseille ɗon Allah inni oke iɗon hooli on addi ɗo ɗen ko daɗirton ɗon konko won ɗon tigi innude bonoru ndu ñamimo kundolo konko won ɗon utilisude fi on heɓu gonga ko ɗon mi waɗata kadi ko nangata on ko gonɗu woni ɗum tawi dolo kunkum batte ñiiƴe fuy ala e makkum kun sekaki hay nokku. is la yumkinu iftirasu ze'ib li yusuf wa huwa labisul qamis wa yaslamu lqamis min at-takhriq. o par ce que bonoru wata ñamugol pay kun mo ɓorni doloke on rokka sekagol hay nokku ko ɗum woni joni noon wa jaaɓuɓe adduri ala gamisihi e dow dolokke makko on bidamin ƴiiƴan kadibin fenade jam ɓe moddini dolo kunkun ƴiiƴam. Yaqub ndaari dolo kunkun walamma ta'ammala Yaqub alayhi salam alqamis ɓay o taskike dolokke on o ndaarimo falam yajid o yi'ali fihi e dolokke on hargan ka seeki wala asara wona batte ñiiƴe ko gatata goɗɗo istadalla bizalika ala kasbihim o inni ɗum ɗo yo nilan dalil na gonga woluɗo. Wa qala lahum o inni ɓe mata kana hadha zibu hakiman yaakulu yusuf wala yukhriqu lqamis o inni ɓe awa ndu bonoru no ñeeñi dey ko honno ndu ñamirta yusuf hara dolo kunkun sekaki hay nokku. qala o inni ɓe balsi ko woni gonga on sawwalat lakum cuɗani on anfusukum wonkiji mon ɗin amran fiyake on waɗi ɗum fa sabrun kono muñal angal jamilum ko labangal wallahu ko Allah almusta'an woni wallitorteɗo ala ma tasifuna e dow ko kon ɗo wolde ɗo. joni ɓe ndaari ɓe tawi ɗo on marsi laari ɓe par ce que lamma nazara ilayhi ɓay Yaqub ndaari dolokke o ga gala ka zabtum o inni na gonga woluɗo law kana zibu akalahu si dawno ko bonoru ndu ñaamimo la hariqal qamis dolo kunkun sekotono. joni ɓe tawi yo ɓe change hande kadi fi ɗum ɗon. wa galu lahu bal allusus qataluhu ɓenni bonko bandi warimo. fahtalafa qawlahum joni noon ɗo ɗen kadi noon tawi konngol ɗi lutodiri ɓe innimo ko bonoru ñaami ɓe inni kadi ko bandi fattahamahum o wurti kadi tumirgol ɓe onde mandago fa qala lahum Yaqub inni ɓe tazumuna anna dhiba akalahu on innilan nanen ko bonoru ndu ñaamimo walaw akalahu si bonoru ndu ñaamunomo la shaqqa gamisu dolokke on sekotono qabla an yufdi ila jildi ko adi bonoru ndun hewtude guril ɓandu makko ɗum par ce que ɓe ndu gatamo donc ñiiƴe ƴen ɗo e hewtu ɓandu ɗum sekayno tufayno doloku ngon. wa ma ara bil qamis min shaq min noon mi yaaliɗo o doloke ɗo ka seeki go wa tasumuna hiɗon aƴade kadi fena innon anna lususa qataluhu ko bandi warimo o inni walaw qataluhu si ko bandi kadi warnomo la akhazu qamisahu baddi ɓe ƴettayno dolokunkun kadi on moyen arayno ko dolokunkun ɓe faalamo jattude hal yuriduna illa siyabahu kako on ɗum bandi faaliramo sina aray doloke o par ce que fus o jogaki sina on doloke ɗon mo ɓorni. fagalu inda zalika conseil ɓe inni wa ma anta bi mu'minin lana walaw kunna sadiqin ɓe inni ango ya holota ko men hay ko gonga ɓe woli. ɓay noon ɓe inni joni noon ko bonoru ñaamimo ɓe discuti noon hakkude maɓɓe toon ɓe ga Yaqub inni ɓe o inni alam yatruku zibu lahu udwan ene bonoru ndun accananomo teral hay gotal fata atuni bihi yawn addanon mi ngal ɗon teral astanisu bihi mi yittora ngol ɗon wula fi makko
alam yatruk li sauban ashummu fihi raihatuhu galu bala hadha gamisuhu maltuhum bidami. ɓenni a bonoru ndun ko accuno ko o doloke ɗo hino ɗo doloke on e ƴiƴam makko ɗan no moddi ɗon. fa baka yaqub inde zalik, yaqub wulli wa gala li bani, o yeti ɓiɓɓe makko ɓen o inni aruni gamisa, o addite o doloke. ɓe junnitimo dolokun kum. fa shammahu, o lunni doloke on. summa jaala yugallibuhu, imo waylita doloke on. fa gala o inni ɓe wallahi allazi la ilaha khayruhu ma ra'aytuka alyawmi zi'ban ahkamu minhu. o inni a hande mi yaali bonoru no ñeeñi ɓuri nduɗo bonoru. o inni akala ibni, bonoru ndu ñaami ɓiɗɗo am on. wahtalasahu, ndu siiɓi mo min qamisihi, immorde doloke on. walam yumazigu, kono ndu ronkise ko doloke on. wa alima anna al amra laysa kama qalu, o andi joni nano ɓe wiiri noon. wa anna dhiba lam yakulu, o andi na bonoru ñaami mo. fa arada anhum, mo ɗuuriɓe kal muhdib bakiyan hasinan, o accani ɓe suudu kaɓe woni ɗon, ka suudu famin fof. o darni suudu feere, o inni ndu baytul husni, ka wulla fi yusuf. wa gala o inni ɓe ya ma'shara waladi, kono yo jama ɓiɓɓe am. fa dalluni ala waladi, tindinela gon to ɓiɗɗo am on woni, hollo yo mimo. fa in kana hayyan, si tawi himo wuuri, radattuhu ilayya, mi artiramo yan. wa in kana mayitan, si tawi o mayi, kafantuhu wa dafantuhu, mi waɗanamo kasange, mi wattinamo. fa qala, ɓe inni mo, fa galu joni no ɓayyago booliraniɓe ni, ɓe pottiti kadi ɓe inni yo ɓe ƴettu feere go. wa galu hina idin, ɓenni alam taraw ila abina kayfa yukazzibuna fi maqalatina. ɓenni on yii ko onno ben men fenniri en ɗo, kala ko wolanɗemo ɗo o ƴettali ka, o ni ko fenande. ɓenni ta'ala o nukhrijuhu min aljubbi wa naqta'uhu udwan wa na'ti abana bi ahadi a'da'ihi fa yusaddiquna fi maqalati wa yaqta'u ya'su. ɓenni joni mahe yaltinen mo kan gayka, pashe ɓe andi mo ton, onay ton balɗe tati mo ton. ɓenni yahen ƴawnen mo, aren taƴitiren mo kuccum morso ƴetten noon, morso goto addanen ben men. inne bon hino ɗo mo so andita, par ce que ko ɓiɗɗo makko ye tun andita, donc on say o selaye. ɓay ɓe woli ɗum. fagala yahuza inni wallahi la in fa'altum la akunanna lakum aduwan ma baqit. o inni si on waɗi ɗum tanke miɗo wuuri, mi opposoto e mon, mi añay o. wala ukhbiranna abakum bi su'i sanigo, et puis mi wolana nden say ben men golle mon bonɗe ɗen, mi wolanay mo minnayi e yaw taƴituɗen mo adduɗen ngal ɗon tera. ganu ɓenni mo ok, joni yahuza fa idha mana'tana min hadha, joni sa salanike en yen waɗu ɗum ɗo, joni awa addani men feere ko on ɗum duwaɗen wadde. fata'alaw nastadu lahu zi'ban, qala fastadu zi'ban walattahuhu bidami. o inni ok, ɓenni ok, joni hino ɗo ko on ɗen wadde ko, mahen wañen ha nangen bonoru. se nangi bonoru ndun haɓɓen ndu, hirsen dammol moddinen ndu fuu ƴiƴan adden ndu ka yaqubinnen bon hino batte ƴiƴan mbiɗo ma ko ndu ɗo ñaami. ɓay ɓe wowli ɗum. fastadu, ɓe yahi ɓe nangi zi'iban bonoru, walattahuhu, ɓe moddini ndu biddami ƴiƴan, wa awsaquhu, ɓe haɓɓini ndu bil hibali ɓoggi, summa ja'u bihi yaqub, ɓe arde bonoru nun ka yaqub, hiɓe haɓɓi ndu. ɓay ɓe yewti wa galu ya abana, ɓenni ko an yo ben amen, inna hadha dhi'b, ko ndu ɗo bonoru, allazi yahillu bi akhnamina wa yaftarisu, ko ndu aranta dammi men tin say wo say, ndu ñaama dammol, ndu doga ndu ya. wala allahu allazi afja'na bi akhina la nashukku fi, ɓenni no gasa men sikkitaki ko ndu tigi hawri e miñan amen. ɓenni par ce que souvent ko ndu arata nanga dammol ya ñaama, ɓenni ko ndu tigi, donc hande men haɓɓindu men addi. wa hasa damu walay, ɓenni a yaali ƴiƴam makko ɗan hoore mayri. fagala yaqubi ni ɓe atligu, accite bonoru. fa atlaguhu, ɓe acciti ndu, ɓe acciti bonoru ndun tun. wata basbasa lahu zebu, bonoru ndun dimbi bukkol mum ngol, ndu daari yaqub, ndu hayli bukkol ngol. ɓayi ndu hayli bukkol ngol, fa aqbala yadnu minhu, bonoru ndun fuɗɗi ɓattagol yaqub. wa yaqulu lahu yaqub inni bonoru ndun udnu, imo inde ɓattolan, bonoru ndun ari e makko. hatta alsaga khaddahu bi khaddihi, fa qala lahu yaqub, bonoru ndun ari ndu ƴetti gaɓɓude mayre on, ndu takki ka gaɓɓude yaqub, ndu dari ɗon. fa qala lahu yaqub inni bonoru ndun ayyuha dhi'b, wan yo bonoru,
lima faja'atani bi waladi wa awrastani husnan tawila ko fiyon ɗum ɗenƴinanɗa lan hella ɓiɗɗo an o ñamuɗamo defuɗami sunnu juutuɗo summa qala après yagubo wowli ɗon e ɗon kadi o inni allahumma antiqhu allah wowlinanan ndu bonoru fa antagahu llahu ta'ala allah wowlini bonoru ndun wa qala bonoru ndun innimo wallazi istafaka nabiyan ma akaltu lahamahu ndu inni mi wondiri e o waɗɗo ma annabajo mi ñamali ɓiɗɗo ma o wala mazzaktu jildahu mi sekali goril ɓiɗɗo ma o wala nataftu sha'rata min sha'rati mi ɓorali hay leɓum gotun e nder leɓi makko ɗin wa wallahi mali bi waladika ahad o ndu inni mi wondiri allah min e ɓiɗɗo ma on hay men andidira fus ala hakkunde an e on ɓiɗɗo ma wa innama ana dhi'ibun kharibun ndu inni min komi bonoru komi koɗo na ɗo woni ka amen aqbaltu min nawahi misra min ko misra mi iwri honɗum addilanka mon ɗo fi talabi akhilli fogida ko singirawo am mi ari ɗaɓɓitugol meɗen hatti miññirawo am misra ton bonoji ɗimmoji an ndin andinilan wondema on no hellaga min ko miñangam mi ari ɗaɓɓitugol fala adri a hayyun huwa ammayitu mi anda si miñangan no wuuri ma si o maayi fastadani awladuka wa awsaɗuni mi fotti e ɓiɓɓe ma ɓen ɓe nangilan ɓe haɓɓilan ɓe addilanka ma ɗo bonoru ndun innimo yaqub wa inna luhumal anbiya'i hurrimat alayna wa ala jami'il wuhus ndu inni tebbeli annabaɓe ɓen no harminana kulle ɗen min ñamata annabaji bonoru ndin innimo wa tallahi ya yaqub mi wondiri mangu allah ngul la aqamtu fi biladin yakzibu fiha awladul anbiya'i alal wuhus ndu inni ha hande kadi mi wonali e leydi ka ɓiɓɓe annabaɓe ɓen fenata toña kulle ɗen ndu inni mi eggay kamon ɗo par ce que mi ali ha hande leydi ka ɓiɓɓe annabaɓe fenata toña kulle ɗen ndu wowli ɗum tun fa atlakahu yaqub acciti bonor ɗum wa qala yaqub inni ɓiɓɓe makko ɓen wallahi lagad ataytum bil hujja ala anfusikum onon tigi on adduyi ko nangata on kon na on nangoy bonor ndun to on addi ɗo ko o ɗo woni hujja nanguɗon on o inni bonoru ndun yeeti kela kayru ko singa mayru o inni haza zi'ibun bahimun kharaja yatba'u zimama akhihi o inni ko kullil ni ngi ndu bonoru ko kullil mais e hoore ko ngi woni kon fof kullil kangil ko singa maggil ngil jokkiti fi ɗaɓɓitugol miñam maggil wa antum dayyatum akhakum ono noon o yeebi singa mo ngiɗo kulli no iwi ha misra no ari ɗaɓɓitugol singa maggi onon o yeebi singa mo o inni wala alimtu anna dhi'ba bariku mimma ji'tum bihi wa gad alimtu anna dhi'ba bariku mimma ndu inni yaguɓe inni mi andi bonoru ndu no laaɓi pos ndu mara no probléme on toñu ndu hay ndu anda yusuf ko ɗum o inni bal sawwalat lakum anfusukum amra wonki mon kin cuɗani on fiyake on waɗi ɗum fa sabrun jamil o inni kono mi muññoto ko ɗum woni noon wajaat ari ko ɗon ka wajaat ari sayyaratun seteɓe fa arsalu ɓe neli waridahum ƴoganayɗo ɓe on fa adla o ukkoy dalwahu bangal makko ngal qala o inni ya bushra e welo welo hadha o hulamun ko paykul labakum wa asarruhu ɓe suuɗimo bida'atan wasi ko marchandise maɓɓe keye maɓɓe walla alimum ko anduɗo bima ya'maluna kala ko ɓe nogolde hazihi rifqatum marratun yasiruna min asham ila misra tawi ɗo noon ko setewol commerçant ɓe no iwde sham ila yawde misra fa afta uttari ɓe majji laawol ngol wa haamu ɓe wembi kamɓe wowi noon rewde ñande o ñande par ce que siɓe yaade luumoji maɓɓe ni ko laawol kaɓe rewata mais joni allah woni pré yaltingol yusuf ka ngayka toon ko ɓeɗo seteɓe ɓe yawde égypte ɓe ari ɓe majji ɓay noon ɓe majji ɓe jindi ha ɓe hewti noon fewndo ka woyndu wonɗo hiɓe wondi noon e mawɗo on no ɗon ɗa ha mo go'o mayi ɓenni joni yo goɗɗo yayiɗa ƴoganayi o mawɗo yara ndaren noon no feƴƴiren ɗo ko noon arata hatta nazalu qariban min al jub ɓe ari ɓe ɓatti woyndu ɗum wa kana al jub ndu woyndu laatino fi gafratin ba'idatin min al umran koye wula tululu ndu woni wa innama huwa lirru'at wal mujtaz tawi ko honɓe ƴogata e ndu ko aynayi ɓe dammi ma yahay ɓe luumo wa kana ma'uhu milhan tawi noon ndiyan ko wonno kon e ndu woyndu ko ndiyan lanɗan
ɗam wela fa azuba hina ulqiya fi ñande nden ɓe ukkuno toon yusufu ukki tun ndiyam ɗam weli tawi joni wi ko woni ko ndiyam lanɗa oya noon ukki julfe on ɗum fata allah ga yusuf bil habli yusuf nangi ɓoggol ngol falamma haraja oya pooɗi ha o yalti tun isa hulamun tawi ko paykun o yaltini kal gamari laylatil badri a innay lelewal ngal ñande 14 paykun kun konno labirano ahasan ma yakunu min al khilman tawi o yaali hande paykun no labirawano oɗo ɓay hay nelaɗo makit ka hadis al isra wal miraj ka sahi muslim ñande nelaɗo roye ƴawnano ka kammu jeeɗaɓu o yiyoyno yusuf o inni fa ida ana bi yusuf ɓaymi e yusuf id huwa qad utiya chatre al hasan tawi mo okka feccere ngari taga ɓe lutuɓe men fof ƴetti feccere kanko ƴetti feccere wa qala kaabul ahbar kaab inni kana yusuf hasanul wajhi tawi yusuf yeeso makko ngol no laba jaadu sha'r sukunu ndun no ɓowri dahmul aynain gite ɗen no janɓi mustawiyal halqi taguni makko ndin no fotodiri abyadul lawn mbaadi ndin no rawni khalisu sa'idain becce makko ɗen no tiiɗi hamisul batni reedu ndun no ɗehi sahiru surra wuddu ndun no fanɗi idha btasama si o muusi ra'aita nura ayay annora min dawayiki no yalta iwa e ñiiƴe makko ɗen wa idha takallama simo wowlude ra'aita ayay fi kalani ka haala makko suwa'u samsi min sanayahu jalbindi a sikka e nange ngen la yastatiu ahadum wasfahu hay goto wata sirfagol no ladirano oya ƴawni noon ɗuma o yi o tawi jaka ko paykun o ƴawni joni noon o ƴawni tun andi ɓay hiɓe andi kotiraɓe makko ɓe andi mo ka ngayka donc si ɓe ari aynugol dammi makko ɗe ara ɓe wattani toujours hilla e ngayka kam ɓeeɗa noon ari tun fuɗɗi jogugol ɓe yiidi ɓe daaridiri hakkude maɓɓe andi ɓe ƴawna e joni o ɓe ƴawnimo tun jaa'uɓe ari ɓe tawi ɓeya hoorejo ngol ɗo setewol no inde malik bunda'am ɓe ari ɓe tawi mo ɓennimo bi'isa ma sanantum haza abdun lana abiga ɓe ari ɓe imposé maɓɓe ɓeni non on waɗi ɗo ko moƴƴa ɓe yayni fiyonu ɓenni o ko maccuɗo amen doguɗo ni wa qalu li yusuf ɓe yeƴƴiti kadi ko samɓe haalani yusuf ka haala maɓɓe bil ibraniya ka hibru ɓe innimo imma an tuqirra lana bil abudiya fanabi'uka min haula'i wa imma an naktulaka ɓenni ko goo qirritoɗa yeeso ɓe ɗo ɓe seteɓe ɗo wa maccuɗo amen doguɗo min yeeyeɓe si ɓe faala maccuɗo min yeeya ma ɗum men ware faqala yusuf inni ɓe ana uqiru lakum bil abudiya wonni mi qirritoto ko mi maccuɗo mo fa qarra lahu mo qirriti wonde makko maccuɗo maɓɓe fa ba'uhu minhum ɓe yeeyitimo ɓe yeeyimo ɓen seteɓe ɗum wa qila inna yahuza wassa akhahu yusuf bilisanihim an i'tarif li ikhwatika bil abudiya fa inni akhsha in lam taf'al gataluka ko yahuza tigi arini mo heko an kala ko ɓe yeetima ɗo jab wota ɓe wari woni si ɓeɗo soodima ɓe yahi fala allah llaha an yaj'al laka makhraja no gasa allah waɗanoye yaltirgal e o sattende accu accepta ko a maccuɗo ɓe yeeyite ɓeɗo ɓe soore no gasa a hettoy to ñande go joni no malik bunda'ar wonɗo mo soodude on fa katama yusuf sha'anahu yusuf suuɗi fiyake mum on an makhafata an yaktulahu ikhwatuhu fi wota ɓe warumo faqala malik bunda'ar hoorejo setewol ngol wonɗo mo soodude on inni o yetti kotiraɓe makko ɓen o inni wallahi ma hadhihi sammatul abid o inni no miiri noon kumpaygu noni o inni nani o na maccuɗo ni o inni o na mbaadi maccuɗo jogi gaaluɓe innimo huwa tarabba fi hujurina wa takhallaqa bi akhlaqina ɓeni kaka galle amen o ne'i donc ko ɗo waɗi o ƴetti jikkuji amen ɗin wa ta'addaba bi adabina o ƴetti needi ko men ne'ira kon faqala malik bundari inni ma taqulu ya hulam o yeƴƴiti o ndaari so woni oke pay kon ko on ɗum wiwɗa ɓeɗo mi nani ko ɓeɗo kon ɗum koko ɓe woli ko gonga kaka galle maɓɓe ne'iɗa o landi tun yusuf qala sadaqu yusuf ni way ko gonga ɓe woli rabbaytu fi hujurihim kaka galle maɓɓe mi jamɗi wa takhallaqtu bi akhlaqihim mi ƴetti jikkuji maɓɓe ɗin faqala malik bon dinar inni o yetti kotirama ko inni aywa in bi'tumuni minni ishtaraytuhu minkum awa si on yeeyi lammo mi sooday joni ɗo wawi waɗgol prix o mi sooday mo
ɓe yeeyi mo Malik bun Dinar 20 dirhama, dirham nogay pet fi on ɗum ko ɓe sappo mo kala hendi mbuɗɗiɗi, kamɓe na mbuɗɗi ŋaaju maɓɓe woni koyo iwi tun ka galle ɓe maɓɓe lanni yo yaw ka yaali wona hay mbuɗɗi ko ɗum woni washarawhu, ɓe sottiri mo bi samanin coggelum baksin hayfukun darahima mbuko e madudatin lintako e wakano ɓe laati fi e ngun coggu maygu mina zahidin, kamɓe tigi ko jeeya ɓe ruuɗi ɓe iɓe andi ɓe ñamata hay mbuɗi ɗi. Ok, Malik bun Da'ar noon si soodimo ɗo o ƴettamo ɗon ɓe yaada Misra, ko kanko noon Malik bun Da'ar yeeyi toyta Yusuf Aziz Misra on noon soodana Zulaykha ɓeyngu mum Yusuf, ko ɗum waqala alladi wi'a on gorko istarahu soodituɗomo min Misra immorde ka leydi Misra ɗum ko Aziz on, o wi'ana limra'atihi ɓeyngu makko akrimi a teddinay maswahu werde o nden ka men ɗo asano tijja an yanfa'ana nde o nafoyta en ñande go aw nattakhizahu ma jogitoɗen mo waladan lonto ɓiɗɗo, ɓay har ɓe mara ɓiɗɗo. Wa kadhalika ko woni ni makkanna men newinirani gurdan ɗan li Yusufa Yusuf fil ardi ka leydi Misra walinuallimahu fiyo men andinmo min ta'wilil ahadisi firugol koyɗi wallahu Allah khalibun ko foluɗo ala amrihi e dow fandare makko nde walakinna akthara annasi kono ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen la ya'lamun ɓe anda wondema koko Allah faala kon waɗata. Joni noon Malik bun Da'ar sino sodude Yusuf o enni ok Malik bun o enni min en waɗay kaydi mi arata ɗo tun ni tun mi sooda o mi ya fu ñande go ɗumannoyɗo no joni waɗay kaydi wala mastara Malik bun Da'ar Yusuf min ikhwatihi kataba baynahum wa baynahu kitaban o enni winde ɓenni ok windo won o enni innu ɗum ɗo hadha mastara Malik bun Da'ar min bani Yaqub, ko ɗum ɗo woni ko o ɗo woni ko Malik bun Da'ar soodite jungo ɓiɓɓe Yaqub ɓen, o inni wa hum fulan wa fulan ɓen noon ko kaarijo e kaarijo o windi inde maɓɓe ɗen kamɓe yeeyiɓe mo ɓen ɓe woni ɓe yeeyimo mamlukan lahum jiyaɗo maɓɓe ɓe yeeyi lammu bi 20 dirhamam tammaji nogay wagad sharatu lahu annahu abik ɓe epi ɓe innimo ko jiyaɗo maɓɓe dogunoɗo wa annahu la yanqalibu bihi illa muqayyadan musalsalan ɓenni kadi condition on sa sooday mo ɗo min yeeyatemo goy min nde ɗon iwda ɗo yaha kadi hara koye tawi mo haɓɓi haray mo haɓɓa wa atahum ala zalika adala yoni ok o nani o jaɓi ndin ɗon aadi ɓe ɓay ɓe waɗi mbuɗɗin ɓe waɗi kaydi ndin joni ɓe fokkiti yawde Yusuf no haɓɓi fa wadda'ahum Yusuf inda zalik o wayni ɓe noon o wayni kotiraɓe makko men wa ja'ala yaqulu inni ɓe hafizakumullahu wa in dayya'tumuni min mi torike Allah yo reenu on hay si tawi onon on yeeɗila nasarakumullahu wa in khazaltumuni min mi torike Allah yo wallu on hay si tawi onon on tertorilanni on wallalila rahimakumullahu wa in lam tarhamuni min mi toranike on Allah yo Allah yurmin on hay si tawi onon on yurminalila قالوا فألقت الأخنام ما في بطونها دما خيزا لشدة هذا التوديع دم مأبدين باي يوسف لاني ولد دي دو كونغودي دي توتي جيجا دون hakke ko wayni kon ko satti e dammi maɓɓe ɗin tigi ɗi tuuti ƴiƴam wa hamaluhu ala qutbin bi khayri khita wala wata ɓe ƴawnimo ɗon e sariyowum ala hayka o tippa hunde ala e hoore makko fi ko danna mo fiinaange ngen muqayyadan himo kolmba musalsalan himo waɗa e jolokoje fa marra ala maqbarati ali kan'an fara'a qabra ummahu andi non Yaqub ko e saare kayte waddan o wonno menna ko ɓay ben makko noon feƴƴini Isak tawi o arta noon Kan'an o lonto ben makko fewndo noon o iwayno waddan o arta Kan'an fi lontagol ben makko tawi ɓeyngu makko Rahil no sowi e Bunyamin kaka hoore laawol o jibini Bunyamin o maayi ɓe wattinimo noon ka sera laawol ɗon joni noon Yusuf no andi ɗum par ce que ko kamɓe fof wonduno kaɓe arayno Kan'an mo andi qabru ndun o hayni noon qabru biro makko ndun o talli ka ɗumaw ka wonno ɗon o talli ha o hewti e qabru ndun mo waali tako qabru biro makko ndun o mo halfina andali
fara'a gabra ummahu ɓayoyi gabru biro makko nu wa qad kana wukila bihi aswadun yahrusu himo halfina goɗɗo ko aynamo malik bundaɗini bon ko an aynata kumpay ko joni noon ɓay o ɗum fa hafalal aswad on tawi no wedditi on wonɗo mo ayde fa alga yusuf nafsahu yusuf bugi hoore mum ala gabri ummi kawre gabru biro makko fa jala yatamarrah imo tallade hoore gabru biro makko ndum wa ya'taniqul qabra wa yadtarib himo tappa hoore gabru ndu wa yaqulu muyde ya umma ko an yo biro an irfa'i ra'asaki ɓanti hoore ma nden tara waladaki ya ɓiɗɗo ma on mu qayyadan himo kolmba mu salsalan himo jolka makhlulan himo haɓɓi farraqu bayni wa bayna walidi ɓe sendidirilan hakkunde an e ben an fas'alillaha toranolan allah an yajma'a baynana yo hawtitoy en fi mustaqi rahmatihi innahu arhamur rahimin yo hawtindiro en ka aljanna fatafaqqadahu al-aswad o mo halfina non ye'iti ndaari shariyo won kaɓe wonɗon fo o yi'ali yusuf ɓay o yi'ali yusuf alal ba'ire hoore mbabun kun falam yarahu fa gafa asara wo tippi o jokkiti batte teppe ɗen fa idha huwa bi bayadin ala gabrin wari e hoore gabru o yi kumpay kun no jooɗi e hoore gabru fata ammalahu o tenƴinimo fa idha huwa iya o tawi ko o tigi o halfina ko pay kun kunni ko yusuf ɓay o tenƴinimo fa rakadahu bi rijlihi fi turab o dampirmo koyngal makko ngal wa marrahahu o fofimo e leydi ndin wa darabahu o piimo darban piggal wa ji'a musungal fa qala lahu yusuf innimo la taf'al o inni wota piyan wallahi ma harabtu o inni min mi doga on wala abiktu mi ala on e dogugol fuuto on wa innama marartu bi gabri ummi en rewka gabru kabiro an wattina ɗum fa ahabbtu an waddi mi yiɗi waynagol mo walan arji'a ila ma takrahun mi yiltitotako ka on faala ka ton yo mi yiltito tan hulu fa qala al aswad mo halfina on ɓalejo on innimo wallahi innaka la abdu so inni an ko a jiyaɗo bonɗo o yeti ɗum yusuf o inni tad'u abaka marratan wa ummaka wonde hara ko bemma wonɗa wolde fimum wonde hara ko yummama fa halla kana haza inda mawalika haɗi nodda jeyuɓe maɓɓen soduɓe maɓɓe acca noddugol biro mama bemma haɗi wulla nodda patron ɓe ma soduɓe maɓɓen fa rafa yadayhi ila samai yusuf towni gijuɗe makko ɗen ka kammu wa qala inni allahumma in kanat li indaka khati'a akhlaqta biha wajhi fa as'aluka bihaqqi abai ibrahima wa isaqa wa yaqub an taghfira li wa tarhamni onni allah si tawi miɗo mari bonnere ka maɗa mi turike ma yafolan sabu babiraɓe am ɓen ibrahim e ishaq e yaqub o wowli ɗum tum fa dajjatil malaikatu fi samai malaikaɓe ɓen memmini ka asama wa nazala jibril sayna jibril tippi e makko fa qala lahu jibril innimo ya yusuf hey ko an yo yusuf hudda sawtaka wonni joltin hito ma ngon fa laqad abkaita malaikata samai a wullini malaika ɓen ka asaba afa turidu an uqallibal arda afala yo mi wayluti leydi ndin fa aj'alu aliyaha safilaha mi waɗa ko woni kon dow ley ko woni kon ley dow qala yusuf innimo mahalan ya jibril o innino jibril waɗu doy fa inna allaha halimun allah kanko o hawja kanko himo muññi fa darabal arda bi janayi fa aslamat yusuf ƴetti no jibril ƴetti gabital won mungol gotol pet o tappiri leydi ndin niɓɓiti niɓe waɗi e leydi ndin ɓay niɓɓiti wartafa al hubar nduggu ngum ɓanti wa kasafati shamsu nange ngen weñi woni joni niwre wa baqiyatil qafila la ya'rifu ba'duha ba'dan tay joti hay goto anditata o ya hay goto rena goto niwre waɗi fa qala ra'isul qafila horejo sete wongol malik bundar inni man ahadasa minkum hadasan o inni onon jama seteɓe ɓen fo ko homboye mum bonni bonnere o inni fa inni usafiru munzu kiita wa kiita ma asabani gat misla haza o inni min mi neeɗi rewde e ngol lawol ɗo duuɓi buy mais ha hande sifa ɗum ɗo waɗani niɓɓiti hay goto rena hay goto ko hombo e mum bonni goɗɗum wowle fa qala al aswad o mo yusuf halfinano piiɗo mon o inni ana latamtu zalika al ghulamul ibrani o inni min de mi bantike kum pay kum hibruwum kum halfindala mi bantike kum fa rafa yadaw ila samai
pay kun towni juuɗe makko ɗen ka kammu watakallama bi kalami la arifu o wooli haala kono mi nanata ko wooli ko mais non ɓay mi piimo o towni juuɗɗen ka kammu mi mo woola goɗɗum wala ashukku annahu da'a alayna o inni mi sikkitaaki noon pay kun huuɗi en c'est sûr o inni ɗum ɗon miɗo hooli ɗum faqala lahu malik bun dar innimo ma aratta illa halakana an a faalaka yunde sina wargol en halka en ɗo en fo meɗen itina bihi o inni yehi adda pay kun fatahu bihi o addi pay kun faqala lahu malik inni yusuf ya hulam he ko an yo pay kun lagad latamaka o bantike ma fa ja'ana ma ra'aita alla addi e meɗen ko yiwɗa ɗo fi ko bantima ko fa in kunta taktassu si tawiɗa faala yottade faqtassa bimman si'ita yotto e kala mo faalaɗa e sete wongol bantu si tawiɗa faala yottade wa in kunta ta'fu fa huwa zannu bika si tawi kadi a yaafoto haray ko ɗum men habborma ko ɗum men sikkirma faqala yusuf innimo qad afawtu min mi yaafike mo fi hon ɗum raja an yafu wallahu anni fiyo allah yaafola o wooli ɗum tun fanjalatil khibra ndugungun henti wa jaharati samsu nange ngen feeñi wa adaga masharik al ardi wa makharibiha funnange lendinge hirnange fo jalbiti wa ja'ala tajiri yazuruhu bil khadati wal ashi wa yukrimuhu gila ɗon haa ɓe hewto e misra bimbi e kiikiiɗe ñande o fo aray lando mo hiɗa e jam pay kon num faalaɗa trajet on fop haa ɓe hewto e gila ɗon tawi joni mo kara aray lando mo ko num faalaɗa hatta wasala ila misra haa o hewti ka leydi misra fahtasala o looti fi niliha ka nil misra o wa adhaba llahu anhu ka abata safar hiɗani mo wayasi si goɗɗo wayasi ay koye saare ka woɗɗa sa hewti ara yiɗa tuuni ndugguno e ma yiɗa ɗumanni ko be taw lootoɗa setta hoore ma ka ok ko ɗum woni ka abatu safar tampere wayasi o yaaduno o looti ɗum iwi wa radda alayhi jamalahu allah artiri ngari makko kinge makko wa dakhala bihi lbalada naharan ɓe naatiri e makko ka leydi misra tele ñalorma fa sata anuruhu alal judran annora makko on tawi no piyade e gimbe ɗen fuu wawga fuu hulil bayi ɓe darnimo noon ka jiyaɓe ɓen yeyete ɗon fi yeeyugol ka marché ko ɗon noon fastarahu sooditimo ɗon itfir wasirul malik asis misra on noon ari ɗon sooditimo joni noon summa matal malik lanɗo on sooduɗomo ɗon on ɗon o silmoyay e jungo yusuf ko ɗum waɗi e gandirɓe goo inni ko fi allah innani kon ahsanal qasas ko oɗo gissa ɓuri labede e gissaji ɗin fof ɓenni par ce que wonuɓe ɓen fof e qissa on mo kala e maɓɓe no marno probléme mais ka lannugol qissa on hara probléme on i wi wonti joni blessi wonti welo ɓenni fuɗɗor yaqubu o wulli wano 40 mo wuli ha o wumi ɗi mais finalement allah hollidiromo e ɓiɗɗo makko on ko woni gouverneur on égypte donc o hiiti kadi gite makko ɗen arti donc o wulli ka ara nun o jali ka sakkito ɗum joni zulaykha kadi wulla fi yusuf ha nawya giggol ko yiɗimo kon fof mais finalement yusuf jomboyamo faale makko on laato yusuf kadi soke duuɓi 13 hara o bonna hay hunde mais o yalta kaso ngon on famine kotiraɓe makko ɓen kadi allah yaafoɓe par ce que ɓen maɓɓe innayi sawfa astahfiru lakum rabbi donc ɓe inni qissa on wonɓe ɓen fof e qissa on probléme ji maɓɓe ɗin fof ka fen yaltira moƴƴere et puis o fuɗɗoro koyɗol o lannito ko koyɗol ngol kadi wonata ɗon gonga wallahu khalibun ala amrihi walakinna akthara nasi la ya'lamun ayo ko ɗon woni lannorde oɗo aya allah inni wallahu ko allah khalibun woni foluɗo ala amrihi e dow fandare makko nden walakinna aksara nasi kono ko ɓuri ɗuɗde yimɓe ɓe la ya'lamun ɓe anda on ɗum woni mana aya o allah inni koko faala ko on waɗata wona ko goɗɗo faala ko o inni joni noon seede mum honɗum go'o haysu amarahu yaqub allah yaqussa ru'yahu
ala ikhwatihi fa khalaba amrullahi hatta kassa o inni ka fuɗɗode taw kon to andata ko Allah inni kon koko faala kon laatoto na ko goɗɗo faala kon o inni yaago tigi yetino Yusuf wota taw fillitano ko ta makko ɓen fi koyɗol ngol ka tay ko ɗum kanko yaagubo faala mais tay Allah ko faala ko yo fillita faale Allah on fooli faale yaagubo on o filliti koyɗol ngol summa arada ikhwatuhu qatlahu fa khalaba amrullahi hatta sara malika kotiraɓe makko ɓen faala yo maayo ɓe faala wargol bo tay ko ɗum kamɓe ɓe faala mais tay na ɗum Allah faala faale Allah on fooli faale maɓɓe on o wuuri o woni lanɗo wa sajadu ɓe sujjoy ɓe fof bayna yadayhi yeeso makko ko ɗum woni ɗiɗi kadi summa arada al ihwa kotiraɓe makko ɓen faala kadi an yahluwa lahum wajha abihim yo yeeso ɓen maɓɓe ngon wonu fi maɓɓe kamɓe tun hara ɓen maɓɓe ko kamɓe tun darata o yejjita fi Yusuf ko ɗum woni faale maɓɓe on tawi noon na ɗum Allah faala fa khalaba amrullahi faale Allah on fooli hatta daga alayhim qalbu abihim tawi joni koye ɓernde ɓen maɓɓe nde monanoɓe yo nde ɗitto fi maɓɓe ko liddu ko ɓe faalano kon tawi ko contraire ɗum on waɗi summa tadabbaru ɓe moƴƴini kadi plan an yakunu nde ɓe laatoto min baadihi qawman salihin ɓenni ok min tuubay si min waɗimo si kola ko min faala fa khalaba amrullahi faale Allah on fooli faale maɓɓe on hatta nasu zamba ɓe yejjiti bone mum ɓe waɗi on wa sarru alayhi ɓe ronki tuubugol ko neeɓi summa aradu an yahda'u abahum ɓe faala jamforgol ben maɓɓe bil buka e wullinkinagol wal gamise e moddingol doro kunkun ƴiƴan andi ko ɗon faale maɓɓe on fa khalaba amrullahi faale Allah on fooli faale maɓɓe on fa lam yankadi jamfa kam marsali oya o découvri fenade maɓɓe nde wa qala bal sawalat lakum anfusukum amra summa ihtalu ɓe moƴƴini kadi plan fi an tazula mahabbatahu min qalbi abihim fi yo giggol ko ben maɓɓe yiɗi kon Yusuf yo iwu few ka ɓernde makko hara o yiɗamo hande kadi ɓe moƴƴini on ɗon plan ko ɗum woni ko ɓe faala kon tawi na ɗum Allah faala fa khalaba amrullahi faale Allah on fooli faale maɓɓe on hatta qala fasdadatil mahabba giggol ngol ɓeyditi ko yiɗi kon Yusuf wa shawqi fi qalbi goɗɗo sibo yeeso ma ɓiɗɗo ma si ɗon wondi ɗon hayɗa yiɗi mo no probléme mais ko si o woni nokkugo a wodi nokkugo o ɓurata tode yiɗugol mo par ce que on sa yarata miijade tum fi makko ɓe sikki wondema si ɓe ittimo takko ben maɓɓe yejita e fi makko tawi noon joni ko yo ɓurtu noon anditugol fi makko o ɓurta wullugol fi makko tawi faale maɓɓe on kadi marsali ɗon ɗen summa dabbarat imra'atul aziz ɓeygu aziz on kadi Zulaykha on ɗon kadi moƴƴini plan o sikki hon ɗum annaha in ibtadarathu bil kalami khalabatu kanko e Yusuf imo raɗade Yusuf ɓe ari ɓe fotti modi makko ka dambugal o sikki so attike o wowli o foola e Yusuf ka haala kono tawi ko ɗoni faale makko on tawi na ɗum Allah faala fa khalaba amrullahi faale Allah on fooli faale makko on hatta qala al aziz tawi modi makko tigi wi'anaymo wastaghfiri li zambik inni yo Allah yaafoma bonnere ma nde mi andi ko an ɗaɓɓimo na kanko ɗaɓɓuma summa dabbara Yusuf tigi kañum kadi moƴƴinani hoore mum plan an yatakhallasa min asijni fino yaltira ka kaso par ce que hari mo sokida e yimɓe ɗiɗo moƴƴinanayi ɗon lanɗo on beere nden e juɗanayi ɗon lanɗo on pireedi mo kala e maɓɓe hoyɗi koyɗol Yusuf firani ɓe onni mais an on a daɗay a yalta e neɓata ɓe ara ɓe yaltini ka kaso ɗo hettita golle maɗo en servugol lanɗo on beere o onni an kadi ɓe aray ɓe yaltine ɓe naɓe ka marché ɓe pande ɗon e leggal jigaje ɗe ñama ngandi ma ɗon ɓe acce ɗon amaya o firani ɓe koyɗon ngo maintenant ɓay mo andi oɗa daɗa e yaltay o noddi mo o inni sa yehi yettoɗa lamɗo on goɗɗo goo no soki game koye hoore tooñe andi o moƴƴinani hoore makko plan Allah noon tawi na noon faale Allah inni ok naɗa sikkide sa nelori o a yaltay joni a wona e ga duuɓi jeeɗɗi kadi ko ɗum waɗi o waɗi 13 ans to ok ko ɗum woni wallahu khalibun ala amrihi yoni joni noon bi zicri saaqi on andintini e servayɗo lanɗo on beere nden yo yeeto lanɗo on fi makko tawi ko ɗum woni ko faala kon kanko Yusuf fa khalaba amrullahi faale Allah on fooli faale makko on fa nasiya saaqi oya yehi yejjiti oya yalti ɗum ka kaso yejjiti fi makko few wala bisa Yusuf fi sijini bid'a sinin o wonti toon kadi duuɓi jeeɗi ko ɗum woni wallahu ko Allah khalibu woni foolowo ala amrihi e dow fandare makko nde walakinna aksara nasi kono ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen la ya'lamun ɓe anda wonde makko ko Allah faala kon laatoto
walamma balaha ɓay o yottike kanko Yusuf ɓay o hewti asuddahu sembe sagatalaku makko atainahu men okkimo hukman annabaku wa ilman e gandal wa kadhalika ko wani ni najisi men yoɓirta almusinin ɓen moƴƴinayɓe golle. warawadathu ɗaɓɓimo noon kanko Yusuf allati on debbo huwa mo kanko Yusuf fi baytiha mo woni e suudu muɗum ɗum ko Zulaykha an nafsihi o ɗaɓɓirimo hoore makko wa khallaqatil abwaba o soki dambuɗe suudu ndun wa qala to inni Yusuf hayta laka mi heɓilanike fi maɗa ar e an qala Yusuf maaki ma'adallahi yo Allah dandan innahu no kanko rabbi joomi an ahsana o moƴƴini maswaya werde an nden innahu no ko woni fi la yuflihu zalimun toñoɓe ɓe maletaki. Zulaykha kanat Zulaykha min banatil muluk tawi ko ɓiɗɗo lanɗo kanko Zulaykha hiɓe saare goo takko Misra fara'at fi manamiha Yusuf alayhi salatu wassalam fata'allaqa hubbuhu bi qalbiha o waali o hoyɗi Yusuf o yi'imo tunka koyɗol ɓernde makko nde yiɗimo fatakhayyara lawnuha tawi joni o ñamata o yarata ha mbadi makko ndin change fiw o wayli fasa'alaha abuha an zalik ɓen makko landimo ko ɗum waɗuma fagalat ra'aytu suratan fi manami o inni mi yi'u photo goɗɗo ka koyɗol ko ɗum welinmi ha tawi joni mi anda ko mi waɗa o ñamata o yarata o ɗantaka ɓen makko inni mo siɗa anduno ka on woni min mi walleteno o jombe. Ok, woni ɗon fara'atu fil ami sani hitande ɗen hikkinde ɗon kadi o yi'imo ka koyɗol fagalat Zulaykha bi haqqi llazi sawwaraka man anta Zulaykha inni sabu o Allahjo mbadinɗo ma ndi mbadi labaɗi ɗoɗe yetolan ko an woni hombo gala ana laki fala takhtari khayri Yusuf inni mo min ko mi fiima an ko a fi'an siɗa faala ta suɓo gorko go e woɗu ɓoɗima fastaygazat Zulaykha fini fatakhayyara aɗula haqqile ɗen pii o feeti ɓay o feeti ben makko jolkimo ɓe dumbimo ka galle ɗon e jolokoje o woni ɗon summa ra'atuhu fil ami salis o hoyɗoymo kadi ka hitande tataɓere ɓay o yi'imo fagalat Zulaykha fil manam o inni ka koyɗol makko bi haqqi llazi sawwaraka ayna anta o inni sabu o Allahjo mbadinɗo ma ndi mbadi labaɗi yetolan ko honto wonɗa gala bi Misra Yusuf inni ko Misra mi woni fastaykazat wagad sahha agluha o fini tun nde ñande hakkille makko ɗen arti tawi o ndikki ben makko arti tun fa akhbarat abaha bizalik o yeeti ben makko ɗum tun fa arsala ben makko nelli e lanɗo Misra on ben makko inni lanɗo Misra on inna li binta miɗo mari ɓiɗɗo jiwo wa hiya rahibatun fika o inni ko an o faalayo jombumo o hatti ɗon lettre on fo non lanɗo Misra on kadi winditani ben Zulaykha on man aradana aradnahu o inni kala faalaɗo lam miɗo faalamo ɓay o jaabitike ɗum ko lamɓe woni windidirande ben Zulaykha ko lana ben Zulaykha on inni oke fa jahazaha o prépari Zulaykha fi jombede joni noon ɓe addude Zulaykha Misra lanɗo on jombamo Aziz on falamma dakhalat Misra wa tazawwajaha al malik o naati Misra tun lanɗo on ɓe waɗi mariage on lanni tun fa bakat buka an shadidan wa qalat lil jariya laysa huwa allazi ra'aytuhu fil manam Zulaykha woni noon e wullugol ñande o ñande o yeeti kurkadu makko goo par ce que ñande o jombeteno ɓe addidimo e kurkaduji buy o noddi kurkadu makko goono toon o inni wona o photo mi wonno yiide ka koyɗon o inni o gorko jombuɗo lan ɗo wona o mi wonno hoyɗude e ɗi duuɓi tati feƴƴuɗi fof o inni na o wulli ha tun noon kurkadu makko nun inni mo isbiri buñño wa kana al malik tawi noon joni Aziz on lanɗo on lamma ra'aha uftutina biha wa kana idha arada an-nawmu ma'aha massala Allahu lahu jinniyatan mislu suratiha lanɗo on tawi joni si falama yidugol e Zulaykha Allah prépara e wodi jinnaru waylandu e mbadi Zulaykha ne to wallinata ko makko ko kanko e ndu woni yidde na kanko e Zulaykha wa hafizaha li Yusuf Allah réserve Zulaykha fi Yusuf falamma jitama biha ñande nden o jomboyno Zulaykha o yi'oya ɗum yeeso
ɓe yiida e o tawa mo ko wajada ha bikran o tawa ha joni ko curbajo wanda gorko ko jiwo ko wonno fof ko Aziz on par ce que ko kanko e jinnaru wonno yidde harana Zulayka ko ɗum ɗon joni ɗon o ɓay oɗon mo woni hoyɗude fii mum andi o hoyɗino fii makko gila ko wonnoji o wono yaɗon noon ha moodi makko Aziz on yaha sooda on ko payi kun duuɓi sappo e ɗarayna bo mi neldima o ndaara kum payi kun o andita ko o foto tigi o wonno hoyɗude ayi warawadatu ko ɗum woni o ɗaɓɓimo allati on debbo huwa mo kanko Yusuf wi baytiha woni e suudu mum an nafsi o ɗaɓɓirimo hoore makko wa khallaqatil ababa o soki dambude suudu ndun wa gala toyni mo haytalaka mi heɓilanike ma ar gala Yusuf inni ma adallahi molorde Allah innahu no kanko Allah rabbi jomi an asana o moƴƴini mathwaya werde anden innahu no ko woni fi la yuflihu zalimun toñoɓe ɓe maletake wala qad hammat bihi gom ɗi debbo on himmanimo ɗum ko Zulayka o falama Yusuf wa hamma biha kanko Yusuf kadi o himmanayno debbo on lawla an ra'a sionano ko ri'uno kon burhana rabbihi dalilaji jomi makko ɗin kazalika ko wanni li nasrifa fi wonjutu men pottinanu gay makko a suu a bone on wal fasa e pankare zina innahu non kanko min ibadina ko jeyaɗo e jeyaɓe ame almuflasin laɓɓiniraɓe annabaɓe ɗo ɗenno ɗo ko innete taqdim e ta'khir adorgol ko sakkitorte kon sakkitora ko adorte kon andi ulama u tafsir ɓe inni ɗo ɗen faale ko Zulayka faala kon Yusuf ɗum ko faale Yusuf non kanko lawla an ra'a burhana rabbihi la hamma biha walakin lamma ra'a al burhan ma hamma ko on ɗum no woni burhana ko yi'i kon kanko Yusuf ko jogitimo kon kanko fi Zulayka kanko ko jogitimo kon fi Zulayka burhan ji ɗin burhan arano on ko yi'i kon annahu ra'a maktuban fi sakfil bayt wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila ɓay Zulayka soki dambude ɗen fof o inni be o yana e makko Yusuf tiggiti ka plafon suudu o yino windi wala taqrabu zina wota on ɓatto jeeno innahu no zina kana laatike fahisatan pankare wa sa'a sabila ɗum boni lawol wa qala ibnu abbas ini ko on woni kadi o burhana rabbi dalilaji jomi makko badat feñam mo kaffu newre o yiwtu ni newre maktubun alayha no windi e newre nden wa inna alaykum la hafizin wa inna alaykum tabitino e dow mon de ono yimɓe ɓe la hafizin malaikaɓe renuɓe on joni noon waqila woɓɓe go kadi ni firaɓe Qur'an ra'a surata yaqub o yiw photo ben makko on yaqub alal judran ka gimbal addan ala an milati on no ŋattude kolli makko ni yata waqqaduy mo kambande mo ɓenni ko ɗum ɗo woni al burhan fa zalika al burhan ayatun min ayati llahi ɗum ɗo non ko mande e mandeji Allah ɗin araha llahu Yusuf ɗe Allah holli Yusuf hatta qawiya imanuhu wastabagaɓe adodiri albaba ka dambugal ko ɗon ka joni Zulayka no iwtiri ɓaawo e Yusuf no yeeso hiɓe dogo ɓe adodiri ɓe ari ka dambugal wagaddat Zulayka seki gami sawu doloke makko men doborin tele ɓaawo wa alfaya ɓe hawrodiri sayyidaha e koho debbo ndu woni modi debbo on albaba ladal baadi ka dambugal galata debbo on inni ma jaza'u ko on ɗum duwa wonde joddi man arada on falanaɗo bi ahlika ɓeygure ma nde su an ko boni illa an yusjana sionade o nadete kaso aw adabun ma o waɗe lette alimum musude joni Zulayka attike wowli wondema o inni min miɗo waali ɗani o ari himo molude sukundu an ɗum mi fini tun mi sonki o dogi mi iwtiri ɓaawo tawi noon ɗum ɗon no nani ka modi gorko modi debbo nani ɗum tun inni bon ko mboni seede ma tawi Yusuf kanko o mara seede anda noon ko Zulayka noddi mo ɗaɓɓiri mo e noneji ɗin fo inni mo ya Yusuf ma ahsanu suratu wajhika o inni hande mi yaali yeeso labango ɓuri yeeso mago gala fi rahimi sawwarani rabbi o inni ko ni jomi am mbadiniri lanka renga yumma galat Zulayka inni ya Yusuf
ma ahsanu sha'raka mi yali sukundu labanu ɓuri sukundu manu qala huwa awwalu shay'in yabla minni fi gabri o inni ko ɗum attoto ñolude ka gabru am si mi wattinama ko ɗum sukundu ɗo attoto ñolude. qalat ya yusuf ma ahsanu aynayka o inni yusuf mi yali gite labaɗe ɓuri ɗe gite ma qala bihima anzuru ila rabbi o inni ɗe ko mi darira jawmi am. qalat Zulaykha inni mo ya yusuf irfa basaraka fanzuru ila fi wajhi o inni ɓantu hoore ma nden dara yeeso ango. qala inni akhafu l umya fi akhirati o inni miɗo huli mo miɗo yigol kala had mi daratama. qalat Zulaykha inni mo ya yusuf aduno minka wa tataba'adu minni min miɗo ɓattade ma anda woɗɗitade la fiyon ɗum. qala uridu bi zalika al qurbu min rabbi o inni par ce que ilan faala ɓattagol Allah kono mi woɗɗitori rewɓe wo mi ɓattori Allah. qalat o inni mo ya yusuf algaytun farastuhu laka fadkhul ma'i o inni mi weƴƴiti dankiki naati duwe am ɓum faqdi hajati immo huntanalan haaju an o. wa qala yusuf inni isan si mi waɗi ɗum yazhabu min aljanna nasibi geɓal angal ka aljanna haray mi perdinga si mi waɗi zina. wa qad zakara al ulama'u gandiɗuɓe ɓe inni ma zalan nisa'u yamilna ila yusuf mayla shahawa hatta nabbahu llahu rewɓe ɓe misra fop ari ɓe mo kala no oñade hella yusuf hara ɓe foppi ɓe faalamo ha honɗum waɗi ha Allah waɗi mo annabajo on fa alqa alayhi Allah bugi e makko haybatan nubuwa mirin annabaku ngun fa shahalat haybatuhu kullu man ra'ahu an husnihi tawi joni kala noon yiwɗomo ko mirin annabaku ngun adoto arde ma hara yata ngari makko ki. Zulaykha noon joni yeetori ni modi mum modi makko inni awa o inni an kadi ko honɗum woni seede ma on wonni min seede on ɗo de mimi mara seede kono noon ko kanko woni larraɗade ko kanko ɗaɓɓila wona min ɗaɓɓi mo mais seede noon min mi mara. qala o maki kanko yusuf hiya ko debbo on rawadatni ɗaɓɓirinmi an nafsi hoore am ɓay o inni o mara seede wa shahida seediti shahidun seeditotoɗo min ahliya jeyaɗo e yimɓe debbo on o inni in kana si laatike gam suhu doloke suka on ɓudda ko sekori min ɓuɓulin ko telen yeeso fa sadaka tara e debbo on woli gonga ko suka on ɗaɓɓimo o wara e suka on minal kasibin ko jeyaɗo e fenɓe. wa in kana si laatike gam suhu doloke suka on ɓudda ko sekori min duɓurin ko telen ɓaawo fa kadaba tara e debbo on woli fenande wo wara e gorko mina saɗigin ko jeyaɗo e gonga ko debbo on ɗaɓɓimo. joni noon Aziz on daari doloke Yusuf on tawi ko ɓaawo sekori falamma ra'a ɓaylanɗo on yi'i gami sahu doloke Yusuf o ɓudda ko sekori min duɓurin ko telen ɓaawo qala o inni ɓeygu makko innahu ɗum ɗo min kaydi kunna ko planji mon ɗinni onon rewɓe ɓe inna kayda kunna no pewje mon ɗen onon ɓe rewɓe azimum ko mawnude. joni noon Aziz on andi wona Yusuf ɗaɓɓimo o inni mo Yusuf a arid an haza ɗuro ɗum yo wonu hakkunde men enen ɗo tun o fewtiti ɓeygu makko kadi wonni an kadi wastahfiri insinano li dambiki junubaji maɗi yeeto innu yo Allah yaafoma innaki no an kunti a laatiki minal kaati in ko a jeyaɗo e boɗɗo. wa qala niswatun rewɓe goo noon wi'i fil madinati ka nder saare misra ɓenni imra'atul aziz ɓeygu aziz misra on Zulaykha turawidu fataha o ɗaɓɓi gollowo makko o ɗaɓɓirimo an nafsihi hoore makko gad shahafaha gumɗi buumi ɓernde o nden hubban giggol inna no enen lanaraha en yi'i o debbo fi dalalin imo e majjere mo binin ɓanguño. falamma sami'at ɓay Zulaykha nanti bi makrihinna pewje rewɓe ɓen arsalat o neli ilayhinna faade maɓɓe. joni noon ɓay o nani rewɓe ɗimmoɓe makko ɓen fo woli ɗum ɗo o hersi o moni o jeeji modi makko inni acci mi defa ñaameteji mi waɗa paari ka galle men ɗo mi invita ɓe rewɓe ɗimmoɓe am fi Allah waɗanan ɗum modi makko inni probléme ala waɗa ko ɗum woni falamma sami'at ɓay Zulaykha nanti bi makrihinna pewje rewɓe ɓen arsalat ilayhinna o nelani ɓe ka makko wa atadat o heɓilani lahunna fi maɓɓe muttaka an ɓaarorɗe kaɓe ɓaaro wa atat o okki kulla wahidatin goto kala min hunna e maɓɓe sikkina laɓi wa galat o wiyani Yusuf ukhruj alayhinna yalto e maɓɓe o wari o jeeji Yusuf o nino komi faala ko si rewɓen ari joɗike few mo kala jogitike fourchette e laɓi fuɗɗike taƴude pom ñaama
ko mi waɗani ɓe ko yaltu rewa takko maɓɓe feƴa ɗum tum fala yawaɗa Yusuf kadi ñam wa qalat Zulaykha inni Yusuf ukhruj yaltu alayhinna e maɓɓe falamma ra'aynahu ɓay ɓe yi'i Yusuf akbarnahu ɓe mawninimo wagattana ɓe taƴi aydiyahunna juuɗe maɓɓe ɗen ɓe andali hiɓe taƴude kolli maɓɓe ɗin hiɓe darde mo wa qulna ɓe inni hasha lillahi kawe wonande Allah ma hadha oɗo wonali basharan ɓandinkejo in hadha o wonali illa malakun sona malaykankejo karimun tedduɗo ka Allah Zulaykha no dari no reeni hiɓe taƴude juuɗe maɓɓe ɗe ɓe darde ko yala ba ko ƴiƴanɗan no yaltude yana e robji maɓɓe ɗin ɓe anda o wari noon kisan hiɗa andi bonnere si tawi heɓi fof an kadi si heɓi mettatama ka galat Zulaykha inni fa zalikunna ko oɗo noon mo yi'uɗon alladhi woni on lumtunnani fihi mo feluɗon lam fiimo ko o noon mi ɗaɓɓi o inni min bete mi ɗaɓɓumo mi taƴali koyli andi onon noon on barmintini o inni e ɓi mille ko min ni o ko menen wondi jemma e ñalowma na yiide ki ngari ɗo onon yeru ko rewi ɗo tun on barmintinike ko ɗon noon ko inni kanko noon Zulaykha tawi joni hande kadi o hula o inni wala gadra wattuhu mi wondi ko min ɗaɓɓirimo an nafsihi hoore makko fastasama o salti o sali o inni wala illam yafal kono mi wondi si o waɗali ma amuruhu ko komi woni mo yamirde la yusjananna o naadete kaso par ce que ko moodi an woni Aziz on wala yakunan o laato mina sahirin jeyaɗo e faadina o inni mi sokayno et puis Aziz on o inni Zulaykha inni joni acci soke ngo ha ɗum par ce que yimɓe ɓen fof ka saare no inude ko min ɗaɓɓimo si en naadimo joni kaso ɓe yejjitay haala kan so yehi kaso ko ni ɓe naadirtamo kaso wala yakunan o laato mina sahina jeyaɗo e fandinaɓe qala Yusuf inni rabbi joma asijinu ko natugol kaso a habbu ɓura yiɗede ilayya faade am mimma yadunani e dini ko ɓe rewɓe on lannuddude ilayhi faade muɗum wa illa tasrif anni sa woncitali e takko an kaydahunna pewje ɓe rewɓe asbu mi oñoto ilayhinna faade maɓɓe wa kummilato minat jahiliya jeyaɗo men par ce que tawi joni kamɓe hiɓe mari e façon ko onno rewɓe ɓen ɗaɓɓirta worɓe ɓen ka maɓɓe toon fewno ɓe rewɓe ɓen ƴetta woni miswaruyi ara ni junna Yusuf feƴƴa ɗum ko firi ko wonnema a miɗo faalama ɓe waɗi ɗum an noon o waɗi o ɗo du'a o inni Allah wa illa tasrif anni sa woncitali takko an kaydahunna pewje ɓe rewɓe asbu mi oñoto ilayhinna e maɓɓe wa kummi laato e minat jahilina jeyaɗo e majjuɓe fastajaba lahu jaabinanimo torare makko nder rabbuhu joomi makko fa sarafa o wonciti annuga e makko kaydahunna pewje rewɓe ɓen innahu no kanko Allah huwa samiu kanko woni nano konguɗi jeyaɓe makko ɓen al alimu anduɗo annuyeji maɓɓe ɗi summa bada lahum refti feeñani ɓe homɓe al Aziz wa ahlu masuratihi Aziz on e entourage makko min ba'di ma ra'ahul ayat ɓawonde ɓe yi ayeji hollude ɗen ko Zulaykha ɗaɓɓi Yusuf la yasjununnahu yoɓe naadi o kaso hatta hinin ha isa e seeɗa ɓenni no gasati ɓe naadimo kaso yimɓe ɓe yejjita e haala kam wa dakhala ma'ahu naatida noon e makko a sijina kaso ngon fatayani sukaɓe ɗiɗo kala wi'a aɗuma goɗɗo maɓɓe ko ɓeɗo noon sokidete en makko ñande wootere gala wi'a ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe inni no min arani mi hoyɗi hoore an asiru miɗo hama hamran beere miɗo serva lanɗo wa gala al akhar wi'a kadi inni no min arani mi hoyɗi hoore an ahamiɗo miɗo rondi fawqa rasi ka dow hoore an hubsan biredi takulu tayru colli ɗi no ñamude min no on biredi nabbi ina humpitimen bita a wili firo ɗiɗo koyɗi inna no minen naraka min yi'ima minal musinina ko jaaɗo e moƴƴinaɓe golle ko honno ɓe naadirtamo kaso humila Yusuf ila sijni ɓe rondimo naɓugol mo ka kaso mo gayyatan ala himar hiɓe waɗi mo e hoore mbabum watifa bihi ɓe jindidi e makko ɓe inna haza jaza'u man ya'si sayyidatuhu ko ɗum ɗo woni joddi kala yedduɗo koho mum debbo on andi wo ɓay Yusuf yeddi patron makko Zulaykha ko ndoni joddini ko naɓede kaso mais hiɓe wowlude ɗum wa huwa yaqulu kanko kadi moynude hadha aysaru min muqatti'ati niran o inni ko ɗum ɗo ɓuri landewanade e ɗi komi natata yiite ngen taƴitanmi wa sarabil alqatiran e ɗi tubeli bollan yiite
wa sharabil hamim e yarugol ndiyam wulɗan ka yite wa aklu zaqum e ñamugol ñamete leggal haɗugal ngal ka yite onni ko ɗum ɗo ɓuranila falammantaha yusuf ila sijini o hewti tun ka kaso wajada fihi qauman qadin qata raja'u o naati ka kaso o tawi ko himɓe taƴiɓe tun woni ka kaso wonuɓe hopeless hara ɓe désespéri ɓe taƴinoke ko ɗum tun woni ka nder kaso wastadda bala'uhum tawi probléme ji maɓɓe ɗin no tiiɗi fa jala yaqulahum o fuɗɗi innugol ɓe isbiru muñe wa abshiru welte tujaru allah yoɓay o fa galu lahu ɓenni mo ya fata hey ko an yo suka ma ahsanu hadisuka ala ko ɓuri labede ka haala ma ka wonɗa men yewtude ɗo lagada buurika lana fi jiwarika et puis gila natuɗa kaso ɗo ɗen kaso ngon sanzanime baraka woni e kaso ngon fi ko men kawtiri kon e maɗa man anta ya fata yetimen an ko a hombo par ce que ka natunoɗa kaso ɗo piiji ɗin sanzanime nderga gala ana yusuf ibnu safiyullahi yaqub woni ko min woni yusuf ɓiɗɗo jaatige allah yaqub wa gala ibnu abbas lamma galat zulaykha li zawjiha inna hadha al abdu al ibrani qad fadahani wa ana uridu an tasjunahu fasajanahu fi sijni fakana yu'azzi fihi al hazin koni ɓe naadi mo tun kaso ɓay kanko naati ka kaso o ndaara marɓe ɓen sunnu o muññintina ɓe wa yaudu fihi al marid nawnuɓe ɓen ora o ndaara ɓe wa yudawi fihi al jarid temmaɓe ɓen ora o loota temmeje ɗen o waɗana ɓe lekki ka temmeje maɓɓe wa yusalli layla kullahu o daro jemma on fof o juula wa yabki o wulla wa tahura bihi sijnu kaso ngol laaɓi sabu makko ɓay o naati joni tawi innaɓe fittuɓe loota kaso tawi joni kaso ngol laaɓi wastanasa bihi ahlu sijni yimɓe sokiɓe ɓen ka kaso tawi joni no ittorde mo wula ɓe wulɗaka fa kana ida haraja arrajulu min assijni raja hatta yajlisa fi sijni ma yusuf tawi joni kala mo condamnation mum lanni ɓenni yoke hande en peine ma on lanni a hootay si o yaha hootiga maɓɓe o artoyay kadi ñande o randa visite yusuf ɓe jooɗo daga kaso o yiwa ka suudu makko o arta ka kaso o jooɗo e yusuf ton wa ahabbahu sahibu sijni garduɗo on kaso ngon yiɗimo fa wassa alayhi fihi o yanñanimo ka kaso o waɗanamo break ji o junnamo o newinanimo par ce que ko kanko gardi summa qala lahu garduɗo kaso ngon yeetimo o innimo ya yusuf he ko anyo yusuf laqad ahabbtuka hubban mi yiɗima giggol lam uhibbu shay'an hubba ha hande mi yiɗali mo mi yiɗiri sifa koko mi yiɗuma mi yiɗi piwum kum mi yiɗi kanna ɗo wano mi yiɗirma no konno ɗum ɗo woniri fa qala yusuf innimo a'udhu billahi min hubbika yo allah dandan bone giggol ma ngol o inni min joni tode mi yiɗa yiɗede o yaynimo fi walima zalika fi on ɗum innata yo allah dande bone giggol fa qala o inni ahabbani abi ben an yiɗanno fa fa'ala bi ihwati ma fa'aluhu kotiraɓe am ɓe waɗinmi ko waɗinmi kon donc min yiɗede naɓu ɗum ton par ce que mi lan harodire probléme jiɗede o inni wa ahabbatni sayyidati ko hojo an on kadi ɓeygu lanɗo on asis o sooduɓe lamɓe on kadi yiɗilan zulaykha fa nazala bi ma tara mi heɓi kadi koko yiɗa ɗo natugol kaso donc affaire giggol on mi yiɗa فكان في حبسه حتى خدب الملك على خبازه وصاحب شرابه وذلك أن الملك أمر فيهم فملوه اوكي جوني نو كوني كانكو كدي يوسف كونو نو بي اديدو توتيرتا موكا كاسو تون بي gollana ɓe landon tawi joni himɓe ɓen haaɓi landon ɓe yiidi noon e ɓeeɗa ɗiɗo ɓenni yo ɓe empoisonu landon juɗano landon biredi on e serva e ɗo mo beere nde fadassu ila khabbazihi wa sahibu sharabi an yasumahu jami'an ɓenni omo kala e mo waɗu poson yoya waɗu poson ka biredi oya kadi waɗa poson ka beere fa jaba al khabbaz wa aba sahibu sharab juɗo o biredi on kañum o jaɓi o waɗi poson mais servo o beere on kañum sali waɗoygol ɓay noon o sali ka waɗoygol o décidi si ɓe ari servugol lanɗo on o inna e lanɗo on mo kala yo ñaamu ko addi ko mi hoolaki o ɗimmujo ay ɗoni o jamfiti juɗo o biredi on fantalaga sahibu sharab fa akhbara al malik bizalik moƴƴinano lanɗo on beere nde yehi yetti lanɗo woni ha o nimmiɗo sogiti o fa amara al malik bi habsihima lanɗo inni ok probléme ala on ɗiɗo kala o yaayi kaso naafina kala wolanilan ɗimmojo ma on empoisonilan mais joni on ɗiɗo kala o yaayi taw
fasta'anasa bi yusuf ko ni kamɓe kadi ɓay ɓe tawi yusuf ka kaso ɓe ittoromo wula tawi kamɓe kadi ɓe weltorimo fa zalika gawluhu wa dakhala ma'ahu sijna fatayan yoni ka abdoulahi ok ko ni woniri ɓe naati de makko kamɓe ɗiɗo wagad qila innal khabbaz wada a summa fi ta'am juɗo biredi on yehi waɗi poson on falamma hadara ta'am ɓay waddi ñamete on qala saagi servo o ɓere on inni ayyuhal malik he ko an yo lanɗo la ta'kul wata ñamude o biredi fa inna ta'ama masmum o ini ɗum waɗa poson wa qala al khabbaz juɗo biredi on kadi inni ayyuhal malik ko an yo lanɗo la tasrabu wata yaru ko o bere ko servu ma fa inna sharaba jaram makko na masmumun waɗa poson parce que mo kala maɓɓe no hooli o ya waɗi poson mo kala yeti landon a ɗimmo jangon empoisonnima fagal al malik lissaagi lanɗo ngi yeti moƴƴinɗo beere nden o inni isra yari beere ko addandalanko oya no andi waɗali o ƴetti o yari mo andi poson ala ton kanko waɗali falam yadurruhu fus waɗali wa qala lil khabbas o yeti kadi joɗo biredi on o inni mo kul o inni ñaamu biredi ko adduɗa ko fa aba on ɗon inni nono o ñamata par ce que kanko mandi o waɗi poson fa jurriba ta'am ala hayawanin fa nafaga makanahu ɓe ƴetti biredi on ɓe junni kullum ko ñaami ko maayi ɗo fa habisahuma sanata o inni on naata e kaso hita wa baqiya fi sijni tilka al mudda ma yusuf woni ɓe wondiri e yusuf e on dumunne ɗon ka kaso ɗon wa ismu saaqi manja wal akhar mujlas inna no menen naraka men yima min almusinina jeyaɗo e moƴƴinaɓe golle joni noon ɓe ari ɓe hoyɗi tike mo qala yusuf inni ɓe la yatikuma aranta on ta'amu ñamete turzaganihi moyɗon artike illa nabbatukuma si wona hara mi humpiti on mo kala koyɗol mu ngol ko hoyɗi kon bitawilihi koyɗol makko ngol gabla ko adi an yatika kuma ɓe addande on ñamete o inni dhalikuma ko komi on yetade ɗo mimma allah mani rabbi ko jeeya ɗum e ko joomi an andinilan inni no min taraknu mi tertino millata gawmi dina yimɓe la yuminuna ɓemɓe gomnina billahi allah hom kamɓe bil akhirati fi l'akhira hom kamɓe kafiruna ko yedduɓe wattabatu mi jokki millata abai dina babiraɓe am ɓen ibrahima wa isaga wa yaqub ma kana lana hananamen an nusirika billahi nde min sirkanta allah min sayi ngay hunde dhalika ɗum ɗo min fadlillahi ko jeeya ɗum e moƴƴere allah ni alayna yo dow amen wala nasi e dow yimɓe ɓen walakin naksi koni actara nasi ko ɓuri ɗuɗɗo yimɓe ɓen la yaskurun ɓe yettata nemaji allah ɗin o inni ɓe ya sahiba hessijini joni mo firande ɓe koyeɗon ngol ko onon yo wondi ɓe an e kaso kono mo faala taw ittude ɓe rewgol sanam o inni ɓe a arbabum e ko reweteɗi mutafarriquna sirtuɗi hayrum ɓuri moƴƴude rewgol amillahu ka ko allah ol wahidu gotol gahharu foluɗo ma ta'buduna on ala e rewde min dunihi ko wori allah illa asma an siona inɗe sanamuji sammaytumu haade innuɗon antum onon wa abawkum e babiraɓe mon ɓe ma anzalallahu biha allah tippinali rewgol ɗi sanamuji min sultanin dalil inil hukumu ñawore nde wonali illa lillahi sona e jungo allah amara o yamiri allah tabudu wotan rew illa iyahu sona kanko dhalika ko ɗum addinu woni dina alqayimu fewka walakinna actara nnasi kono ko ɓuri ɗuɗo yimɓe ɓen la ya'lamuna ɓe anda o inni ya sahiba sijini kono yo wondi ɓe andi ɗo e kaso amma ahadukuma amma goɗɗo e mon fa yasqi o yarnoyayi rabbahu lanɗo makko on hamran beere o inni an ɓe ara ɓe yaltina hettita golle ma ɗen futtita moƴƴinangol lanɗo beere wa amma al akharu amma oya fa yuslabu o pandete fa ta'kulu tayru colli ɗi ñaama min rasi hoore makko ne o inni ko yiɗa biredi colli no ñaama biredi ka hoore ma ko ngandi ma ndin non jigaje ɗen ɓe pandete ka marché ɓe acce ɗon ha jigaje ɗen ara ñaama ngandi ni o woli ɗum ɗo tun on ɗon inni min mi hoyɗali hay hunde o inni ɓudi al amru fiyake on ñawama hoyɗuɗon on hoyɗa koko mi yeeti on ɗo a waɗay ɓudi a ñawama ma al amru fiyake alladi on fi mo wonɗon e mum tastaftiyani hiɗon lando wa qala yusufu wi'ani noon lillazi fi on gorko jannamo o felliti annahu no on ɗon naajinko o daɗowo yusuf innimo uskurni andintinoya jantoyoɗa fi an inda rabbika kalanɗo ma o rabbu ɗo na innugol inda rabbika ka joomima ko kalanɗo ma
o yayni awa fa ansahu shaytane yejjintinimo zicra rabbihi andintingol lanɗo makko on fi yusuf fa labisa yusuf ñiiɗi fi sijini ka kaso bida sinin ko fi on ɗum seytane yejjintinimo eɗen andi tagaɗo enen luttuɓe ɓen wona wano annabaɓen kala ko ɓe waɗi ko ɗon e ɗon par ce que ɗum ɗo tawi welali allah ko yusuf inni a yahay andintinoyo alanɗo o fiya non tawi ɗo o fawaki wa ruwiya anna jibril alayhi salam ja'ahu fa atabahu anillahi taala fi zalika wa tawwala sijnahu o nuli tun oya on yalti tun kaso sayna jibril tippi ka nder prison o tawimo ton yusuf yimo tun o innimo maza tafalu fi daril mansiyin o inni jibril ko ɗum ɗaɓɓata ɗo ko yejjita ɓen fimo won ɗo o inni noon ko allah nirila mi ar yiɗa bonni bonnere ko ɗum mi ari yeta gonɗo wagala o innimo ya yusuf jibril noddimo o innimo man hallasaka min al qatli min aydi ihwatika allah inni yomi landoma ñande kotiraɓe ma ɓe wonnoma piwɗe ka sahara antun e maɓɓe oɗo piye yahaka oɗa on ɗon kadi piye yahaka o inni ko on bo dandunoma ɗon warede jungo ɓen qala allahu taala yusuf inni ko allah o inni go qala sayna jibril innimo faman akhrajaka min al jubbi ɓayɓe untimaka woyndu a woni toon balɗe tati ko hombo yaltinnoma ɗo qala allahu taala o inni ko allah to ɗo o inni ɗiɗi qala jibril innimo faman asamaka min al fahisha ɓay zulayha soki suudu ndun on ɗiɗo pettiɗon nder toon o inni be waɗon zina ko hombo dandunoma waɗugol zina a waɗali zina qala allahu taala o inni ko allah qala faman sarafa anka kaydan nisa'i o inni rewɓe misra ɓen fo mo kala no moƴƴinde plan no hendoroma ko hombo danduma plan rewɓe ɓen a waɗali zina qala allahu taala o inni ko allah qala fa kayfa wasikta bi makhluqin wa tarakta rabbaka falam tas'alhu joni non woni ko onno tertorɗa o allahjo waɗanɗoma ɗiɗo fof yowtiɗa e makko yowiɗa e tagaɗo ɗimmojo ma o gollanowo lanɗo fiyo no yaltiraka kaso ɗo qala ya rabbi kalimatun zallat minni o inni allah konngol ngol fuutila o inni as'aluka ya ilaha ibrahim wa ishaq wa cheikhu yaqub alayhimu salam an tarhamani o inni allah mi turike ma yurmela fi koko men ɗum fa qala lahu jibril sayna jibril innimo awa allah inni yo mi yetoma fa inna uqubataka won ɗum wonata lette maɗen fi koko yowtiɗa e allah yowiɗa e tagaɗo ɗimmojo ma an talbasa fi sijini bid'a sinin a wonta e ga kadi duuɓi jeeɗi par ce que a yowtike e allah joni noon allah innimo me yusuf min simi woni prêt yaltingol maka kaso ko haaju lanɗo on yanata e ma wona haaju ma yanata e lanɗo on si lanɗo on heɓi probléme ka leydi tawi solution on ko an tun joguimo ko a prisonnier jo a yalta e ka a yaltata ma inni ok min mi créé woni situation on hara ko lanɗo on niidinnotoma mais ko be fawoɗa e an ko ɗum woni wa qala o wiyani lilladi on gorko jannamo o felliti annahu no on ɗon naajin ko daɗowo minnuma immorde kamɓe ɗiɗo uskurni jantoyoɗa fiyan inda rabbika ka joomi maɗa fa ansahu cheytane yejjintinimo dicra rabbihi anditugol fi andintingol lanɗo makko fa labisa yusuf ñiiɓi fi sinike kaso bidda sinina yoga e duuɓi wa qala al maliku lanɗo misra on noon wi oyi inni no min arami hoyɗi saba bakaratin kolke jeeɗiɗi nayi simanin fayuɗi yaakuluhunna no ñamuɗeɗi sabu un kolke jeeɗɗi e jaafum horiɗi wa sabi sumbulatin e cawti jeeɗɗi hudrin kecci o haray goɗɗi go yaabisatin yorɗi ɗin no sunnude kecci ɗin ya ayyuhal malaw ko noon yo hooreɓe mbatu an aftuni firtanelan fi ruyaya ngol koyɗo lanɗo in kuntum si on laatike ruya fi koyɗi ta aburuna hiɗon wawi taskagol almufassiruna ɓenni noon ɗo ɗen lamma dana faraji yusuf alayhi salam ra'al malik ru'yahu ɓay noon joni newende nden ɓadike fi annabi yusuf hoyende nden allah falamamo hoynande o holli lanɗo misra on koyɗol on waali hoyɗi fa nazala jibril fa sallama ala yusuf wa basharahu bilfaraj sayna jibril tippi hiwri yusuf o weltinirmo wondema hoyende nden hewti fa qala innimo inna allaha no allah mukhrijika o yaltinte woni min sijinika ka sokiɗa ɗo
wa mumakkinu laka fil ardi o newinane kadi gurdan ɗan ka leydi misra yuzillu laka o waɗa ɗoftoma muluku ha lamɓe leydi ndin wa yuti'uka o waɗa kadi yo ɗoftoma yankinanoma jababiratu ha dundarankeɓe ɓen fo wa mu'tika o okke alkalimatal uliya konngol ɓurngol towude ngol ala ihwatika e dow kotiraɓe maɓe wa zalika ɗum ɗo noon ko honno waɗirante ɗum bi sababi ru'ya ra'ahal malik ko sabu koyɗol ngol o hoyɗi lanɗo misra o wa hiya koyɗol ngol o inni yomi janne ngol kadi kiita wa kiita ko ni e ni lanɗo on hoyɗiri wa ta'awiluha ko woni firo koyɗol ngol kaza wa kaza ko ni e ni firoɓe koyɗi no ɗuuɗi hari misra moƴƴa allah bloki connaissance maɓɓen fof kala filowo koyɗol tawa anda sina yusuf fama labisa fi sijin aksara mimma ra'a al malika ru'ya hatta kharaja lanɗo on hoyɗi tun koyɗol ngol o nodditi firayɓe koyɗi ɓen fof o landiɓe ɓenni mo adhasu ahlam ɓenni ko jiiɓu jaaɓu koyɗi ni wa ma nanu menen men wonali bi ta'wilil ahlami fi firgol koyɗi jiiɓiɗi bi alimina anduɓe ɗum o inni na jiiɓu jaaɓu koyɗi few o inni par ce que mi hoyɗu taw ara nun ɗum ka nayi mi fini mi ɗanti mi hoyɗi kadi ka cawti par ce que o waali o ɗani o hoyɗi nayi jeeɗɗi fayuɗi no nanga horiɗi no nanga fayɗi ɗi no ñaamaɗi o fini o ɗanti kadi tun o hoyɗi cawti jeeɗɗi hecciruɗi e cawti jeeɗɗi yorɗi ɗin takki hecciruɗin tun yiite yalti sunni ɗi o fini ko ɗum waɗi o yeetiɓe o inni ɗum najibu jaabu koyɗin fa ja'ala llahu ru'ya awwalan li yusuf bala'an wa shidda allah waɗi koyɗol ka arande ka fuɗɗode cortewol ngol tawi ko koyɗol ngol yusuf hoyɗingol ko sababu koyɗol ngol ɗon koyɗol woni heɓirde sattende e ngaygu e konnagu hella kotiraɓe makko ɓen wa ja'ala akhiran bushra wa rahma kono ka sakkitorde ko koyɗol kadi woni wondandemo e welo e moƴƴere par ce que si lanɗo on hoyɗano ngol ɗo koyɗol arango kaso wa zalika anna al malikul akbar lanɗo on arrayyan bunil walid koni o innete ra'a o yi'i fi nawmihi ka ɗoyngol makko ka annama kharaja min nahari yabisin woni wasino yaltude e caangol sab'a bagaratin siman kolce jeeɗɗi nayi fayude wa fi asarihinna no iwtiri ɓaawo ɗin ɗon kadi sab'un ijaf kolce jeeɗɗi horiiɗi wa gad aqbalatil ijaf ala siman horiiɗi ɗin ari nangi fayuɗi ɗin fa akhazna bi azanihinna ɗi nangi noppi ɗin fa akalnahunna ɗi ñaami ɗi illa al qarnayn ko ɗi acci wo ko galaaɗi ɗin ɗiɗi o yi'i ɗum ɗon o fini woni seeɗa o ɗanti kadi wa ra'a o yi'i kadi sab'a sumbulatin cawti jeeɗɗi hudrin kecci gad aqbala alayhinna sab'un yabisat o yi'i kadi cawti jeeɗɗi yoruɗi no takkodire ɗin ɗon fa akalnahunna hatta atayna alayhinna ɗi ñaami ɗi sunni fof falam yabga minhunna sawi hay hunde luttali wa hunna yabisat hiɗi wonti ha joni kadi yori ɗon o fini wa kadhalika al bagar kunna ijaf wano non woni kadi nayi horiɗi ɗin ɗa fi ɗi ñaami fayuɗi ɗin falam yazid fihinna sawi ɗi ɓeyditaki ko deedi ɗin ƴufaali ɗi janɗali fi ɗum fa halatuhu ru'ya koyɗol ngol hulɓinimo kanko lanɗo fa arsala ila nnas o neli e yimɓe ɓen wa ahlul ilme e gandiɗuɓe ɓen minhum immorde maɓɓe o inni yo ɓe firanimo koyɗol ngol wa asrafu qawmihi fa gala o inni ɓe ya ayyuhal malaw aftuni fi ru'yaya onni firtanelal ngol koyɗol fa gala al qawmi yimɓe makko ɓe innimo adkhasu ahlam ɓenni ko jiiɓu jaaɓu koyɗini ɓenni minen min wata firde ɗiɗo anda ɓe anda ɓe ko woni ɓe wawata firde koyɗi ɗi ɓe joni noon ɗum waɗa tun oya andita wa gala allazi wiya oya gorko naja daɗunoɗo min huma immorde maɓɓe waddakara o miijito o andita baada ummatin ɓaawo ɗum munne ɗuuɗuɗo o inni ana min o nabbiukum miɗo wawi on yeetade lanɗo on bitawili firongol koyɗol fa arsiluni ne lelanka kas o ari o inni lanɗo min miɗo wawi andinde on o inni honno o inni miɗo andi goɗɗo ka woni ɓeyni addu e mo lanɗo on immidinamo ɓe araka kaso o naata o inna ya yusuf o inna yusuf ayyuha siddiq yusuf an yo wolowo gonga aftina humpitimen fi sabi bagaratin fi kolce jeeɗɗi nayi
simanin fayɗi yakuluhunna no ñamude ɗi sabun kolce jeɗɗi e jafun horiɗi wa sabi sumbulatin e cawti jeeɗiɗi hudrun kecci wa ukare e goɗɗi goo yaabisatin yoruɗi yoruɗi no sumde kecci ɗin la'alli belajo min arji mi yiltitoto kas ilanna sifaɗi kayɓe ɓen lallahum belajo kamɓe ya'ala mun ɓe anda e firo koye ɗon gol ɓay o woli ɗum qala yusuf innimo tasra'una on remay sab'a sinina duuɓi jeeɗiɗi da'aban jokkodirɗi fama hasattum kala ko soñuɗon fazaruhu terte ɗum fi sumbulihi ka cawtol muɗum illa qalilan sina ko seeɗani mimma takuluna konko ñamoton summa ya'ati refti aroyay min ba'di zalika ɓaawo ɗi duuɓi ɗo jeeɗiɗi sabu on duuɓi jeeɗiɗi kadi sida ɗum sattuɗi ken ngara ndiyan ngarata ya'kulna ɗin ɗon ñaamay ma qaddamtum lahunna konko maranno ɗon ɗi e fewnuɗi a duuɓi jeeɗiɗi remayno ɗon illa qalilan sona seeɗani mimma tusinuna konko maraton awdi summa ya'ati refti aro e noon min baadi zalika ɓaawo ɗum ɗon amum hitande fihi koye nden ɗon hitande yuhasu nasu yimɓe ɓen faborte toɓo ko ɗon ndiyam ɗan aroyta wa fihi koye nden ɗon hitande ya'siruun yimɓe ɓen hamata beere maɓɓe o arti o wolirani ni lanɗon wa qalal maliku lanɗon inni i'tuni bihi addano yelan o firɗo ngol koye ɗum falamma ja'ahu rasul ɓay mo on mo lanɗo on neli ari ka yusuf woni ɗon qala inni irji e yiltito ila rabbika ka lanɗo ma on fas'alhu lanɗoɗamo ma balun niswati ko on wonno alhaali ɓe rewɓe allati ɓen qattana taƴunoɓe aydi hunna juuɗe maɓɓe ɗen ko on ɗum ɓe yeeti laamu ngun e yimɓe misra ɓen ko min ɗaɓɓiɓe ka ko kamɓe ɗaɓɓila inna rabbi no joomi am bi kayɗina pewje maɓɓe ɗen alimum ko anduɗo ɗum o inni o yaltataka kaso ha tawo rewɓe ɓen fo e Zulayha en ɓe reconnaissa ko kamɓe ɗaɓɓimo noon so yalta o inni ala yaltude ɗo joni ɓe jawna ɗum e hoore makko ha o feƴƴa hinoɗa ko ɗaɓɓuno ɓeygu lanɗon no ɓe rewɓe tigui ara e wolona lanɗo o ɗum officialisé de façon ofi fof anda noon si o yalta ok inni Ismaila Fatta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل ببراج يوم برجاي يو الدواء كوف الله تهرك على الجنة تجانا الله ربنا بعدي الله فنجيبي كيف وتكيف اللهم آمين آمين الله يحب آمين 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 اللهم إنا يا ذو كل شيء نعم نعم الحمد لله رب العالمين